Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Arngot ki he officer IAS jong ke Ministry of Panchayati Raj, bat ke Ministry of Rural Development, haka khatnyo terik mentau nailor arda ka kendai. Kilawan sekeni kejela bat dia kendo yo Chief Executive Member jong ka Khadc Hills Autonomous District Council uba ten weldekar banwa Jingtip hakabai dei bat ke Jingtreikam jong ka District Council hakani kejela. Hakani kejelang bat kini ki arngot ki officer IAS jong kini ki artli ki Tnat jong ka Sorkar Pdeng la sentran lang ru yaki dau shongknor jong ka yeng torbar ka Khadc uba pencengan NCM ringkat bat nominated MDC uba Bindo M Lanong. Kajingwan jong kia hangne kalong bakin sangpuk kendiat way dia kan Jingtreikam ke Jong. Akan juga puar bakin yo ban report accordingly hajin ministry ya ke ai bagi bersau mangi hakani ka. Way ki kuatip ka ai ni function ki ai kam ki bagi saja dengan ya keren bat ya ki babun ki bentar. Namar ba kumba kalong ki babun ki scheme na po kan Ministry of Rural Development. Ya kibabun dia ibe check state government bat chekinong gandong kende jing sisa nak liang jungi kadai ka institution ka ba connect bat ki hima ni connect bat ki right ni connect bat ki shnong aka jing sisa la kumru adis nak liang ka Ministry of Rural Development ma dei ban chanai su len baka district council ya derse tikum kita ki ngi ya kren ka jimut kalong ba khnang ba namal kumba kalong menta ni hangne ni khamlong wik ni ka jing dei in term of financial position jungi hangne kata orang nama bapa kebabun ke central scheme, tetapi orang Ministry of Rural Development, yang Ministry of tetapi orang nak ke tribal affair article 275 baru kali itu cakap, state. Dengan ini kami press kemudian, bala kumno, bala nak lihat ke Ministry of Rural Development, ada iban kampar khat ini ke District Council, nak ke benda karoi kapar haji mengendong. Nama kebabun di scheme napa Ministry of Rural Development, kata kebagai keren mentang. Ki kuatip kan dia kerja debat kayak karwar juga judiciary kayak karwar juga ya legislative mau kumnu ki CM Jingtreikam kumnu kirang basnong Jingtreikam temne ka bagi impress mangi ka bagi persang ban press mangi dia ka bagi persang ban convince ki ka longba namangi di ka traditional institution Ministry of Rural Development ka jemut namba kirur ini ya babindo ilong ba mi hadu mentang dan don kisim ki sadar ki ba kontak baru pai ba kontak ban ni dalam lagi yo skim na po ka ministry kan kham kharchi bun na ka benda ka wai ka pabe ya ki don ka system panchayati raj long agi wi state under article 2443 mo long ni padeng don ka system stick sidel kajing mut kalong ba kino ki central plan scheme ni ki central scheme lada ki enjoy ha ki panchayat tiraj ngiru ngi ban enjoy tangba karukom Jingtreikam pada karong different hangkai kidon ki mo zila parishad mo kidon tadar ki wi tengi hang ni kidon ka district council kidon kidor barhima kidon kidor barrai kidon kidor barsnong kidor bardong kajing mod lagi ya kibat tabung kita my base my plan the way to be implemented kadi ban different way ki panchayat hangi yang ni kum ni implement ada iban okey ni suatu bagi mana ika planning department juga setiap ni mana ia ka financial ia ka state finance commission dan dia ka jing sisa ka di bantu nang dei batch yang ni kadang bagi implement dia jing kali jing pi long ba kam ni le my village my plan le ka no scheme ru kalau lagi implement hang panchayat level kiri ber implement sing ru tang ba ka system implementation bar ka functionalize ka ya mani yang ni dia nak jong sistem bajong tigladi pan kita hajing syah ka status ngilong kumju we are also in the constitution of India they are also in the constitution of India ta ka jing fair kalong the system of panchayati raj kalong different ka system juga 6 schedule system kalong different te kam question ba bi kli benda ba juba jabandu la kawan kanu ko scheme kam dei kan ban nangi ban le shaki len naki ban singi kadiungan bet na government of India rural development bakutalkan kumtak tendai apa ngaptip na kum sutu mga sa ima ya kata ka concept my village my plan this that the other kirian ha kan lagi don kam sini gila jo
Ngin pat yo. So we didn't even receive the Article 243 haki jakadungi bahab article 244 tongai jangan kata kala wrong. They cannot implement. State government lada ka kuat bang implement ka scheme bu ka diban franchise. Barat di ban road ya ke yang ini sani lengbar ka Ministry of Tribal Affairs nang bang ina ban pren ka magis chidil area. Kumno mentai naga ministry ke badi ka panjati 244 243 kinon ra sa ka 244 ikan konflik ka naga ikadiyo konflik ka constitutional provision to kamu ka state government lada ka should accept blindly ya kami ka scheme ka bawan naga ministry panchayati right state government shangi ka bahab article 243 kalong beri dong ini lagi hanya ka di ban ai ka kerja submission sa central government yes ka scheme develop ni tambah jaga jungi ka hab ka tribal area Ponda district Shidil so bahab ban road through the ministry concern ka bayan rakat bagi ka Shidil area